Sekang kaiton hambaya farok ani kokre khlai bai tamo hingke bong ka tungna taklai sa kaito chini mo chikin sa pandawo kai manjak kainai borom ganang kaito ni ministers songno kai joto no ang Twidu teachers ni secretary wngwi loka kopur bai ke kai merry Christmas ni advance hambai te chibaya farok bisi brum no chung Mothani Okra chini association workers songno Christmas ni kalo workers gift program ni bisingtwi borom rilai phaimani Phiyaba taklai Bisi oke kisa upgrade khlai chung joto Mothani members of wansokmani bai ke kwrung denomination pay association ni kaito ni samung tangwi rokno Borom Yapharma Panda bisingtwi tei belai ke hambai maya faro norok ni nangkuk mani jorano khibiwi pandao muchang-ri-phaikha norok sak phangman jakman bisingtwi hai no hai hambaya faro joto okra-chakra takhuk-bwkhuk ani sak chalai cherai-khonai rokno kai torlobjak tong-thwng Ini time in the mobile room kata, tahu ke additional time tahu. Nah nanti additional time 30 minit. Nah time, tahu ada jenis ada brand, kalau ini kacung ada, kita pakai ini apa lagi? Dan dia masuk ke mana? Terus ada parpol bisa lokal. Dan memang wacana kiri khonai. English by cherai-khonai. English by God is good all the time around sana. And God is good around sana all the time. Why come khlai? Why sir? Why they? Why come? I have cuma sagaw jeng cherai-khonai. Kalau ini program Borom Yapharma program kaito na joto okra-chakra kaito na God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Wngwi. God is good all the time. Kaito ne hamari baat Ani ministry 1977 January cherai-khonai 2015 ang official start ay ko na duibar ano re-employed phaimani bagi 2017 pura 40 বছর ang kaito na hamari bai tugya phar ang kam tha angke o sal 2023 ani Berai by Kaimani, Tolly Transfer Phaimani. Ruby Jubilee year Khlai. Tolly's Botson. Whatever guy, all the time God is good. And all ini first is Borom Yapharma Panda ini motor property. Felicitation program taklai. Twidu Mothani Okra asuk toya. Oke. Livelihood rongya poloi banyak. Ekdom yang kami sini mengenai dan Korea juga. Classmate ekdom teman itu. Ageni Borom Yapharma Panda. Saya kok Twidu Mothani Okra yang khlai ini akuat sampai banyak. Pastor Borom mungkin rikon. Apa sih Borom phaimani Waitham Mansa
It sounds like Polo Tower. Of course, organized crowd, kisa wansokmani organized. Kaito ne mulai sampai baru, kaito ne kokang. But kaisa Korean kaito Hebrew chapter 13 verse 7. Israel pair of thine is transport. Only one word. Or phaimani khlai, remember your leader who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Our leader je hamane, our Mothani leader. Ini Baptist district onasare, our guri rokomer kisa karo. Kaisa mulai pastor, kaisa songno dikono. They are the only leader in a church, not in the political field. Brother, remember leader. You remember and consider their faith and consider their way of life. Karena kapan pas leader phaimani by down in the tong-thwng rilai. Twidu mothani Okra orang joto muchang-ri-phaikha বিভিন্ন association di leader chung. Songno je Borom phaimani, pastor dikono. Orang sadap tongo, remember your leader. Botai leader, kaitor ni kok narano je tongnai. Rano mutukai. Rauni life bahai tong awabon narau. Consider lagi, okay? Their faith. Barang je poito phaimani. Poito imitate khlai. Okra-chakra tongnai imitate. Imitate. Pada. Brownie yapri. Meragde. Brownie je poito yapri se phaimani mana meragde. Imitate khlai di. Twidu mothani joto je Borom phaimani khlai parano ani kapangnya hamzamba Borom Yapharma kaito parano dai rubathe nangke chung joto Mothani phainai chini motha abang ma chung phaimani bisingtwi leader of the media yang semua khlai walai mani jetik dora sokpayo abang ma anglukha hai pano abang kaham ni bagis jengno je mothai se betul Borom phaimani kaiso da hamari phaimani jengge Borom anjamnai kaito no tai se jeng Borom phaimani joto hamdami oh Twidu mothani kaito parano hamari ambai. Special I want to see Christian world to the church. So now
borom jaga sebelum saya mengenai pastor dan bisnis misalnya itu atau langsung saja dulu sini borom nanti ada bagaimana sini Wansokmani taklai Twidu sama rilai kata pertama brum phaimani Bisi brum rilai apa itu artinya execution ini anda apa yang taklai wansuka ekstra dan orang yang mau wansuka wansuka Bisi yang muka jadi rokno rilai nanti nggak apa cuma orang kali. Apa dulu mereka lo sampai om semua asal no om beberapa macam ini. Joto aja okra kami tetap kalian dan khusus apa yang kita mulai sekarang semua sudah mau songno. Jadi mana mau dulu mana kalau lembab, apa lo? Dulu mana itu? Jadi tidak ini lagi untuk kait dengan waktu saya kita bilang, kalau sekarang itu, mereka nak baik, mau baik. Bukan motornya, kan itu, pakai malah ini request lagi. Apa kita sudah nama lagi mereka nama aku nama kamu mau jadi apa ini rokno ini spesial kalau disini yang okra itu masih naik okra itu ini Mothani Okra kan wngwi kan yang mana pernah begitu okra itu apa kan cara tongnai angkanya kamu punya okra itu berapa nanti joto bisa cari di Kwrwng
Mani